Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan channel Alvan Ditai di YouTube yang sangat bergensi ini. Setelah 5 tahun kami tidak berkunjung ke Sabang, akhirnya pada hari ini kami bisa mengunjungi Pulau Sabang lagi. Pagi-pagi kami harus membeli tiket dulu karena kami bersama rombongan yang jumlahnya banyak. Setelah membeli tiket, kami menyempatkan diri untuk sarapan pagi di Pelabuhan Olele, dan selanjutnya kami bersiap-siap untuk menaiki kapal karena kapal akan berangkat pada jam 8 pagi. Oke, setelah pengumuman di kapal dilakukan dan kami bersiap-siap, dan kami semua rombongan akan bergerak menuju kapal di Pelabuhan Olele. Di sini kita lihat petugas lagi memeriksa tiket masuk ke dalam kapal, dan satu persatu kawan kami diperiksa tiketnya untuk memasuki kapal. Dan kapal yang kita naiki pada pagi hari ini adalah Aceh Hebat 2. Dan kali pertama juga kami menaiki Aceh Hebat 2, karena semenjak diluncurkan Aceh Hebat 2 baru pertama kali kami menaikinya, karena durasi hampir 5 tahun kami tidak berkunjung ke Sabang. Akhirnya kapal pun berangkat dan bergerak menuju Pulau Sabang. Di tengah perjalanan kami berpapasan dengan KM BRR yang menuju dari Sabang ke Banda Aceh. Momen ini saya abadikan karena sangat langka berpapasan di tengah laut antara Banda Aceh dan Pulau Sabang. Dan setelah kami berlayar selama 1,5 jam lebih kurang, kami juga sampai di Pelabuhan Pulau Sabang, dan kami bersama kawan-kawan turun dari kapal dengan hati yang sangat gembira dan sangat senang. Kami telah melangkahkan kakinya lagi di Pulau Sabang, dan kami sambil menunggu kawan-kawan yang tersisa di belakang karena jumlah penumpangnya banyak yang turun. Sambil kami mencari mobil sewaan untuk kami bawa ataupun dalam perjalanan selama kami di Pulau Sabang. Dan kami juga berkesempatan untuk mengabadikan momen foto di Pelabuhan Sabang. Oke, setelah itu kami bergerak menuju kota Sabang. Nah, inilah keadaan jalan yang dari pelabuhan sampai ke kota Sabang. Luar biasa, pepohonan yang begitu angker dan wow, besar-besar sekali. Dan kami juga menyempatkan diri menuju Taman Sabang Maroki, dan di sini luar biasa, saudara. Kita lihat view ke laut dan luar biasa, dan di atas ketinggian kita bisa lihat pemandangan laut di sana yang sangat indah. Dan ini juga luar biasa, dan kami bersama kawan-kawan berfotoria sebentar di Taman Sabang Maroki ini. Luar biasa momen yang dapat kami bagikan kepada saudara-saudara di seluruh Nusantara yang ingin berkunjung ke Pulau Sabang. Oke, setelah itu kami juga bergerak lagi menuju ke tempat yang lainnya, dan kami juga melakukan perjalanan menyelusuri jalan, dan kami menuju ke jalan dilintas 0 km. Luar biasa. Dan kami menyempatkan diri singgah dulu di Gapang, dan kami menikmati suasana tepi pantai di Gapang ini dengan pasirnya yang putih luar biasa. Dan Gapang ini luar biasa indahnya. Sayang sekali Gapang ini nampak sepi dari pengunjung, tetapi pemandangan di Gapang ini sangat luar biasa. Oke, kami bergerak lagi
menuju ke tempat lokasi lain. Dan luar biasa perjalanan kami pada hari pertama ini, dan kami menuju lokasi Ibuh ya. Luar biasa di Ibuh ini, luar biasa rame pengunjung, dan ini bertepatan hari Minggu, luar biasa. Dan di Ibuh ini kami briefing sejenak di mana kami harus menginap. Dan setelah kami bincang-bincang, akhirnya kami memutuskan menyewa hotel di Ibuh ini. Ini nama hotelnya, luar biasa, hotelnya mewah sekali. This life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. Beranjak dulu. Ini hari kedua kami, yaitu hari Senin. Ini momen ini saya ambil pagi-pagi benar, yaitu tepatnya jam 6 pagi. Saya ambil view di pagi-pagi benar untuk menggambarkan situasi dan kondisi di keheningan pagi. Saya rekam sedikit untuk mempublikasi atau menyiarkan kepada saudara-saudara. Dan kami juga sudah bangun semua, dan kami briefing sebentar untuk keputusan menuju kemana selanjutnya. Dan dalam briefing kami memutuskan untuk menuju 0 km. Dan inilah perjalanan menuju 0 km dengan perjalanan yang berliku-liku, penuh tanjakan yang sangat luar biasa karena licin, saudara-saudara. Di sini bentar-bentar hujan, bentar-bentar hujan. Jadi cuaca di Sabang ini sangat tidak kondusif. Dan akhirnya kami juga sampai di 0 km di ujung barat Indonesia. Oke, luar biasa saudara, perjalanan kami di hari kedua. Ini situasi masih pagi, masih belum banyak orang, dan kami masuk bersama rombongan di memanfaatkan situasi yang masih sepi untuk bisa melihat-lihat kondisi dan situasi yang ada di pemandangan 0 km itu sendiri. Dan kami juga berjalan karena letak parkir kami harus berjalan kaki dulu, sambil melihat-lihat pernak-pernik penjualan aksesoris untuk pengunjung-pengunjung yang ada di 0 km ini. Dan banyak baju-baju Sabang yang dijual di sini, dan aksesoris-aksesoris khas Sabang yang luar biasa, yang oleh-oleh yang untuk kita bawa pulang nanti. Oke, kami berjalan kaki sambil olahraga pagi. Luar biasa, sejuk, segar, dan luar biasa perjalanan pagi ini menuju 0 km Pulau Sabang. Oke, inilah Tugu 0 km yang sudah sangat luar biasa. Dan ini sudah sangat indah tubuhnya setelah dipugar. Kami juga menyempatkan diri untuk mengambil momen ataupun dokumentasi. Kawan-kawan yang lainnya asik berfoto-foto di 0 km karena memanfaatkan situasi dan kondisi. Karena kami tidak bisa lama-lama di sini, kami banyak tempat yang harus kami kunjungi lagi, maksudnya. Oke, setelah berfoto-foto dengan kawan-kawan, dan kami juga beristirahat sebentar sambil berunding lagi kemana tujuan kami berikutnya. Oke lah, inilah situasi yang dapat
kami gambarkan untuk saudara pencinta YouTube channel Afan Ditai. Oke, setelah kami pulang, kami tidak lupa membuat sertifikat 0 km yang bawa 0 km telah kami capai. Oke. Setelah itu kami pulang menuju tempat lokasi berikutnya, yaitu ke benteng Jepang. Oke, kami harus melewati kota dengan perjalanan yang sangat jauh dari 0 km menuju kota Sabang. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. Oke, kami telah sampai di benteng Jepang dan kami langsung menuju prasasti untuk kami lihat prasasti sejarah benteng Sabang, yang benteng Jepang yang ada di Sabang. Oke, setelah kami baca-baca sejenak sejarah singkat dari benteng Jepang ini, kami melihat banyaknya anak tangga menuju benteng Jepang, dan kami juga telah menyiapkan makan siang tadi untuk kami makan siang di benteng Jepang ini. Dan akhirnya rekan-rekan semua rombongan kami menaiki anak tangga menuju benteng Jepang. Oke, saudara, benteng Jepang ini berada di Ano Hitam dengan pemandangan yang sangat bagus di atasnya. Oke, kami langsung menelusuri jalan menuju titik yang kami tuju, yaitu benteng Jepang. Dan di sini ada sejarah perjuangan yang tertoreh di benteng Jepang ini. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Akhirnya sampai juga kita di lokasi penginapan, yaitu di Pantai Ibuh, dan selanjutnya kami akan melakukan penyelaman sambil menikmati indahnya alam bawah laut Sabang, dan kami bergerak menuju Pulau Rumbia. Mungkin kawan-kawan sudah tahu dengan keindahan Pulau Rumbia, dengan keindahan karang-karang bawah lautnya dan ikan-ikan yang sangat luar biasa. Berikut video-video bawah laut yang sempat kami rekam dan kami sajikan untuk saudaraku sekalian. Mudah-mudahan saudara dengan momen luar biasa ini Anda juga dapat berkunjung ke Pulau Sabang. Oke, inilah momen alam bawah laut yang sempat kami abadikan untuk saudara-saudara semua. Selamat menyaksikan. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man.
off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of bluff, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'm a beast of the net. They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I just gotta get through. PPWI semua! Bisa!